committee garon baddagun tam room number 5 tarikh 23 June 2026 angar jagadi 3 minute Maldives Diabetes Society masakata behegatu malumat dirmasha emasakata kurma dimawa datta kanbodun taka ijtimai committee hisa kurma taka kattimeya baddal kuruma society edfawati ebefunna dannawala committee wadan tibdevi as a chief executive officer Dr. Amnat Malha Saeed medical director Anisa Shahid member Ahmad Ibrahim member Bismillahirrahmanirrahim. Maldives Diabetic Association wadan tibbevi de funna waraboda maharaba wadan tibbevi as Shirhana Chief Executive Officer Dr. Amnat Malha Saeed Medical Director Anisha Saeed member Ahmad Ibrahim member bada shukriya tibe funti kambodu antan algormenna hissa kollo doktor Assalamu alaikum बड़ा शुक्रिया माफ करो बात आलो ना आडू कोडो को गोसम हिरी मसेके कुराना है कम को आके देखे तो मी अलमे ना मी फुस देवी तेवारा बड़ा शुक्रिया दें अलमे के कुड़ा तारफें अल ये कुरन डायबिटीज सोसाइटी की tibefunan engiwa dan kama kamalune mi har hakuru bayan amon helon teri kuruma hakuru balen rakka teri buma adi hakuru bali tahamo kurumunda farataka rangalu mi dirulu me for ko de maseke kura amil jamaate alume maseke kura tamar sabbi saharu ingeta den helon teri kurum mi hakuru balen rakka teri kurum ke program to ke terega hamo mole raje ke huri harashe screen kof raje ke kommene shege educator tamrin kof wan adi ge iturum hakuru bali ge clinic Hile clinic deha satara confession alun me hinga momidani clinic ga kana ka deha havuregina farata register ve fawairo egitere duista salis ei type ek tamo kuramunda kuda kudina zuwano ngeda ehmulenge kudinge miharuge huri kambodu unta faha kuruma shaati hama society ye dimave fawa kambodu unta faha ga koluma aswalun me meeting ka dannawade totumal ha kurbadi ge kudinna behego tungitura etche vidade Thank you. Alunman clinic register febati bi mihares du sata fansaha aga kurawara type 1 kudakuding adizuano then type 1 hakurbaya ki autoimmune baye mane ki e badin rakateri mama kurave neves kamenove gina fara wara lairo balmi jeheni then badege farwaye kamyonneni duala ko hatar farunone fas faharu insewo den jehon e aekega duala ko hafaharu maduegen noni diha faru hakuru test kuramundiun then
megota kantan oen iru me hakuru test kora strip adwe sasandage dashon libe goten hamajehi fainoe hakuru test kora glucometer ves libe fainoe den ai kiga miharu mi taraf wamun annaiche mi दुनिया गेहेंगाम तक को फुदार का दोसे जे बैनो कोरा ता कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर बदस अता गोला फेनेचन हकुरु हुन नवारो इंगे चमेगे सबबुन एकला दुआलप एता फहारो इंगिले कोरिन खशिहाराගෙන් हकुरु टेस्ट कोरंजे हे जहुं कुडवेගෙන්දේ बा एया एकीगा मे बादे कंट्रोल कुरुमशा डॉक्टरन अदि गोला फोन कुजावे सकुरु अबदस हुन नवारो इंगिගෙන් दियुमगे सबबुन वर बोड फसे हता केलिबिගෙන්දේ बा देन मेगे कोरिन मे device libe mundiai enspage dashon ekamako enspage bain hitumatan asandage dasha badalumge sababon eba huri komeswarige datitake adives continuous glucose sensor libumuga algan menna ege iturun algan men ebagen gulen 16 patient on insulin pump gulafati insulin pump ki insulin injection jehumga badalga hashiganan abades gulafa inna device abades meeting insulin gos me honnani artificial pancreas egota masake kuramu medani then mi insulin pump peenwa saman kurin medani hen ama inspage dashon agreement ege dashon mi kodina dibumga algon men hiteri kan for ko demo media numbers miyaharu december hamaya miya beenwa supplies libene kamang alugan menna maldumat libi 40 december uge fahun miya beenwa saman rajyan etere nukurane kamang gafati henwima misola patient unna kihinetto kanta kuram vi alugan men wes adi eha way forward gotenu hodi famitibi then hama ai kiga patient unna ebdimave ehen datitake type 1 hakurpadiga kudinna ki diabetes care team ege dasham bala hatamuge endenche kudin takakawa iru dakanche specialist unna dekkom wara boda undagu fami onnani and tertiary hospital ge bati bawa specialist un ekamako wait list degu kamun ane patient unna dimawa kandatakuga gina faran ambedatun harad kogen clinic takun dakanche fami onnani ehwima eives kudinna dimawa datitake den mikantattakan halden hodawa devun algan menge me bodo idumake shukriya algon anisa sahib algon meharu dehas satarawana haram fishing algon ki insulin pump beno kurama wana kujje den dehas timwanaru algon hakuru baya diagnose ehma erusura insulin jahama me annene den am furtam kamaka faha kollang ane diabetes advanced technology alma insulin pump noni CGM me bunalima komme beflaka wese kahiyala menane wara luxury etstake kemi ekama alwan bona mena waitaki meke luxury non alman dirihunnan alman rangalo sihate gadirihun mataka alwana hama necessity ekemi ane almen insulin jahan komme gote wese ba majbur we itur choice an kannove den insulin jaharoga wara bodan eti fluctuate we ehma almena me dualo ke etake faharumatin finger prick kuruma kiya so practically almen me duniya ga meki kantata ku goleru ga ya practical kamaka gotaka nove misal ka kudakucche kulavva me kanta kuruma wara undagu kame tuttu kudin lavva wes den al faha kollam meno me bayya ki hama tuttu kudinna bodde hama eki umur fora lekkodin e bawle tuttu kudin wara gina me bayya diagnose favore den me ehema tibe folam furtama yala gennave meke luxury etsen none me almenge sihatattaka almena kommen beenuma zaruri etti takege wahake almen me dakkani den demana gotaka visnalayiruga meharu tibe folo hitan arofane me wara bode agu bode etti takege wahake me dakkani but if you think of it mewagutan ege almen spend kora adada lari gadada bedes fahun in a long term almen visnalayiruga complications takon rakkater kodde me device ta beenun kurima insulin pump noniyamun ane CGM beenun kurima ba hakuru control koddama wara boda tebe folun dirasa ta bellevema kanta engilavane me alonmen mikoluga test me insulin pump CGM ache beenun kurakudinge data honnawane diabetes society ka non me honneres ete ballavalle me singilavane wara boda tafaten eba hurika ehme me
ekal complication takun alma salame ve miharu rakater kuravoni ma e haradu eba komme gote ves ennoni midema wani kidney failure noni loduge naruge masalta noni naruge bale e system e maade war bodati haradu take for a long term acute and chronic bal take menani irreversible ehme ma e gota visna ves eba meche mi wani investment ekashe rather than expense egota malun aslu meet kolli kobato tibe funan almena ko deveni mikanta tan hallu kurumuga den ege iturun almen adi fahaka kollan society yaki dehas vihiwana hara jehenden alun menge e founder wahidin fandukogge hinge vitane hennamas miharu wahidin ge business mi e got kabada buma golige society en asuli bomun a funds taves wani me dukendifa den alun men wane dehas ekavis wana haru gaves mi kolan a samalun men nam ikaman hallu hoda dinu man ehiteri buman edifa hamma mi kantata ko ekam ade dove salmenan e yabe hegotun tawa beves mi koluna no elibe den adi mi miharu hembe malun men hama hingamu midani eki fara takun libe hama udikudi higa den iru kolon hama midehni hi hodan den miharu walun men strips kudina for koddemu pump supply for koddemu adi hama heme hile clinic for koddemu dairu ekante ta hutti dia warane deve asarutake mi kudinge diri ulum ve sadi balita hamal kuramunda kudina ve libi gendane ehme hama ko bato ti befunnan almena mi kama devene hiyaki kodevene kantata ki hama halam benu algon flow algon member unna hulwala mushk sualen otiya eme unna koddeva algon nilandu daira member Fatmat Saudaya bagutaru shukriya mugarrir marhaba inge to mi diabetic society befuna den mi tibefrunti madu pandaka ekonna mavesti kuramungenда masikata hama shukuru ada kollan ngeto aluna maane mi dekame saaf kollan beenawani mi inspire demundiya hidumetan asandiya badal kuruma fahu tibefuna CMG hoduma datitake ka dimawa wahaka vidalum specify kolla devidana to e change oyama kobato e miya datikama ki regarding a change ingeto alunta malumat lifa gotuga evve sidumataka badalen nade hamekani mi masekke kura mihum mi ane hembunana top level ekani change mi the whole system e work kurigon hama same inge to hema eya guligen badalen ආශ්‍රය විදාළු වීම ඒ බදලේ ස්ටාෆ් කොල්ලේ දාන්තෝ ඒකට අලුමින බලාලන් ඉංගේ නෙදෙත්තෝ ඉතුරු කොන්කන්තත්තකත්තෝ මිකමුගේ සබු මි චේන්ජ් මියයි sorry mi badaltake me dem miya ane mi aneswalaki mi evviswarakan arne mi evvis authority ka misalaka health ministry nuni yamu inspire sande tibeflum ti demme dividaluvi issues takuge wahaka mi rasmi haisiye tegga hushala fawane toy ane hushala fawanama mi mi hatana inge to mi responses mi kinetto as huri hama beenuve saaf kolla den anekkama ka alonu sama request kollan alon mennaves liumun tibefulum miyadu mitanan as ti hissa kurevi kantata alumena liumun hushala dinuma eran alon hitum mi alumen mugadir hama e issue ga mi rasmi gotun e hodan te tafsil taken etantanu hoda ekankama hoda devena hallaki ko bato mi committee faratun mugadir hama seke koddevan inge to hema hama e request salon mi eva ke starnawal hama fursatu ge beenam kolle shukriya mugadir shukriya Fatmat Sauda alugonna sivane evidali waranga alugun menna mitanan aama tibefum wadan evidali wahakan engene tibefum concern saichi liuwa lawafa ten anika city ge liuwa ti kurin me furtaman tibefum sikantat bodu wegen e kuriga te evidali indetto dehas ekavi hogo estimana concern onna netkat coffee nem alugun menna ඊවනේ අලුගොන් මෙන් න විශ්නය ගොතුක වෙච්චි තිබේෆුන්න ආසන්ති ඉන්ස්පයර්ස් එතනකන් අලුගොන් මෙන් ගෙනස්කම් වාහක දෙකිය කුරිය මීගෙන්
nukunnaani natijai algon me ekantar rawa dena ehemima ekuri algon menne fonu wadeva tibefun mihatana kurevi masekata member sauda vidali gota ni kantatta huwa dimavi datitaka ni arti kurawwa masekken algon menna angwal deva lashnuko eron algon kuriyadane rat kurevi barabar शुक्रिया है तो मेंबर सौदा गे सुवाल आलन अने जवाब वेलो तो बालाना मी इंस्पाई हम मी इंस्पागे वेस मी मैनेजमेंट बादल रूमा गुलिगे अलमें इंस्पाया मीट कूलिंग दें इत्तिफागुं इंस्पाया मीट kuridu me ke inspage ma seken asan de badawi kama almenang gifa de mit kuri ma vidalwi ekala alminge innan agreement e pump supply savve sadafa e me inspage agreement ta a kurana to nukurana to den asan danne nimmane ngeto e chi ona kurana to den ehme malume andika idigen asan de amit kuri ngeto asan dan vidalwi mi den hama CGM ge wahaka specifically vidali man dannawalana alunmen na inspage dashun onnene amuru libi falumene ki mi free clinic en hingati alunmen ge clinicum CGM lieve gota ingeto hakul balige kudina hasa clinic kamavuma eko ehennam mes asandan jawabu CGM lima miyai den endocrinologist ke mikam puranse hene ingeto ehemwima e dati den alun men asan de meet kurima edu vidalwi society lievene gotan hamade sa devana me agreement ve sa ko devana me ingeta ekamuk agreement ve sa kureveni december ya hamaya kama vidalwi ei state pharma company ye miharu gaim kureveti ve den ekanta ta kuriya gendani state pharma company kama ingeta alun men ge issue aki medu kendi darne tiwe ingeto mi transition tere gami agreement aka kine to wani medu kendi dan to nu kende ne to den ane kama ki CGM asan dangal men na maluma tibun goto ga veziamo komme kudza kan aharaka CGM akandali finani fassas rufia ingeto e atastek timmaha aslu en komme kudza ka CGM angarane hataro asate ka rufia ingeto ehemvima e fund ki hame kane emme tim mahan ekudinnan echi libene fund miharo asan dan vidalwe gotuga hama jehi faine ingeto ei ehemvima astu mi kanha huri dassaki den suwal kurava fi meet kurito alun men evves mi ingeto alun me ko nu eka mi echi tan fodu magadeta continuously meet kura ingeto asan de meet kura mi majlis savve salmen de team faharo asi rais ofi ha meet kura health ministry ha meet kura sti odan dana meet kura ham kon ari state farmer ge mihar hunne vi dr shah huwa ve salmen meet ko fawani ingeto ema meet kuramu mi gendani ekam adive salmen hama edeve halle mi kama kannoli be ingeto algondu mikama gule gotum mitana ushala fonna beolna badul koffa beolu midalwi echeka ekko tankole tafsili eche mitana ushala wonnane eti vidala de bahfi alona hiwani mige kommesi turu malumat sibadanwane shukri warabada shukriya alugode meha miyad wadange dekki waake besko muli history ge befna eha elbrat konnona simay fur kantatta kaiche algon devima algon kuriya gende algon kuriya gendeveni tia mikama gulun hori mosata ta enaskun uriha befrun ettanekka wahaka dekkima wagutun suwalus kuravena wagutun jawabus libena erun hallus libena to paraprosh den adi alun fahakolla menon ane darwamut hospital ka gaim kore fave national diabetes center engata den national diabetes center vidalwema sekundiya tasawwur wani ehen gotaka ekam meta kandata wamundani ehen gotaka me hamekene alonda endocrinologist ka dakkalum ama kuri ka sama echime hospital dum hama hedumel libe ama me haru se hedumel libe ama waiting list avesla den ituruyen hidumaten alon ka etanu national diabetes center ka wegin libani kun hidumatetto alon ka eka ves hidumata libfenne ekam faha kollam beno den ei aslu wara muhim kame kan national diabetes center ki yanyamu yani ituru hidumata ke liben dehene kama alon gabul kurani den kurimes faha kolli me diabetes saki as a team doctors take work kuran jehane towards the health ekamako
hame kene endocrinologist ka ekanjannon dakkalen jehne ki ituru specialist onnama salman dakkan je e difficulty hama dimave ade anen hen alugundane mi committee ge den mem mugarrir swahaka fulu dakkama sauda swahaka alugundon besama waraboda fene asu tibe fulun liumu anen hen tibe fulun ge tihira concerns ta e komme tanaka gule gotum wakin misal dakan IDM hospital da gule gotum e huri kame adi asanda inspire kurunu muamalataka gule gotum huri kame adi tibe fulun na ham ginen raitunna wes badda duwane patient unna wes endiema patient unge huri kambodu untaka aikanta aslu hissa kon alugondu menna mitana hushahalu ba devvima hama alugonda hama yage mogarriru ebbaru dun devwane adi sarukarum me sebbaru dun devwana alugondu hospital be fulunna asanda be fulunna emmenna meeting kon hama alugondu menna atijanu kunnana masakkate mitaga hama qurana commitment edigen emmi tibe fulun migota mi hushahalu ba dinu alugondu hama recommend kuran Nadal kuda liume mi edus tayar kollan ehen names ti vidal wihen alwanda hama letter ege sifaga adialun fonwalana ti mi waki muassasataka ka behenu mi aden amu kon almena dimawa datita ehen names alumenge ki muassasataka bevu meeting taka adi alumena a concern taka irat kori alno hama liuma kon hushalana get shukriya ngeta alugona samagala tajpon addu mi go dairage member evidalu igota ama point form gota mikola majlis mi committee yang usalagen alunna nan eran attend wevena bola ama e kama gulun huri komme bayakunnawe sama attend wegen kuriyad deunima alunna hiwani ama rangalo natija nukumedane ema egota kuriyegen oslevi akanne rangalwan mi gotan as paddal kolla falun men usala eha fase henwan kanne gasuge records sen ovegen alun men kuriyad dam fase wa den ewa ganna kuriyage warapura shukriya alugona hiwani alugon mem an kantan alugon mem mi kusheli gotak endi hen tividale eki mosasataka waki wada tas mihar karu bendeni mosasayava eba mikamugaves gulu ebuhuri datto ehemi mehuri ay ekkolla metana genan tibefun sual kurava alugon men tibena aduha ebefun devwane jawabu marangalen nonto ehen hadalani datto ehemi entem yendu nimmale se marangalwan datto hekata alundari minute devwana ngeto kuring al me kala meet kuriwa haka e bainde sadalo mi later gavisliya nahna me sampa kolam beno e kala bar bavaru NGS e bore health aveste tawa kura den istimai committee ge faratum eru alu mena malumat evi gotuga tibe from NGOs tak teve commerce kala mali hiye kanun ge dashum maseketa ke kurivikan SOE ge commerce percentage den eru youth ministry ge dashuga illene youth ministry through ko al mena libe ka gote den e tive sama mention kollam beenum dal melli umum ve sadi hushalana etive saaf kolla deviyenge no anichki wada no aruge mosasataka swal kurwa dimala kunto libe oya ichi swal kurevima algon men irat kurevi mi hatana ves libe chekkama vani vechem sarkan devwana ingeto ehe libe ko ve sedeni ebe funna ves tia datitaka ichi angwal devima den kuriyata mi hama epmetumati nimmale yor kuda kametti ekam emmen ettanakan aske nimene ingeto hora brush
Miedu committee Vadanavi Kalalu Tuntara member Muhammad Ibrahim, Mafan Hulagdara member Muhammad Mustafa Ibrahim, Commandu Dara member Muhammad Ibrahim, Nafar Dara member Yasin, Nilandu Dara member Fatmat Sauda, Dumidu Dara member Abdurrahman. Adi Kashtu Dara member Muntazim Ibrahim Swadanavi.